Kibor sorkar ke Assam ha kendri terik nailur kila kendang na phangi kidukan bat kiying kiblatei bean hajaka ke PWD harut ke surok ba NH6 kibadon ha kaliang Assam kata naduk jorabat terter haduk jingking bernihat. Kata ke jing kendang na phangi kidukan bat kiying kiblashna bean ha kijaka ke sorkar Assam kelas dang ha ke santrik nailur ha ke jingdon ki magistrate ki he pulit bat ki CRPF kibala pendon kam degi pu Shillong. Uway ni kinong siyang khatlay mer siya kaliang Assam, ulay ro ek sorkar Assam kablashim ti mardor ye kijaka sorkar. Halor kini ka jingle jo ka sorkar Assam, kinong yalam ke FKJGP bat KSU bernihat circle, kila kintui ki borsnong jong ka Meghalaya ki badon siya Shillong ka surok, bakin long ki bapit ngor banom ailat iki brew na Assam, ban wan syong siya Meghalaya. जोराबाद का जो पानी का समस्या है वो समस्या का एक ही मतलब हल था, ये जो नाला था वो नाला साफ करना चाहिए था। आज से कम 7 साल 8 साल पहले से ही जोराबाद का जो पानी का समस्या है, ये समस्या के लिए सब लोग आवाज़ उठा रहा है कि ये पानी का जो समस्या है ये समस्या का हल चाहिए। क्योंकि एक बार जो बारिश देता है, आधा घंटा 1 घंटा बारिश के लिए आपका 3-4 घंटा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ये मतलब जो पुलिस है या हम लोग का गवर्नमेंट है, वो लोग कोई मतलब व्यवस्था नहीं लिया था। लेकिन आज जो गवर्नमेंट व्यवस्था लिया है, जो मतलब PWD का माटी में जो लोग मतलब इलीगली बैठा हुआ था, उन लोग का सब तोड़ के जो नाला था वो नाला क्लीन कर दिया है। इसलिए हम लोग का प्रशासन या गवर्नमेंट को हम लोग धन्यवाद बोल रहे हैं। क्योंकि और हम लोग को इस जगह में आज देखे एक बात मालूम चला, जो PWD का माटी में कोई दूसरा आदमी कोई ऊपर का गवर्नमेंट का नाम लेके 50 से लेके 200 रुपया मतलब ले रहा था, कोई सब इलीगल था। उसका नाम गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग आदमी जो इलीगली, जो हम लोग का मतलब लोकल आदमी से, जो लोकल आदमी पहाड़ से हो या आप लोकल आदमी जो मतलब तामुल पान या आपका मीट मच्छी का दुकान देके जो मेरा घर चला रहा था, उन लोग से 50 से 200 रुपया इलीगली ले रहा था। उन लोग को जल्दी से जल्दी जो मतलब इलीगली ले रहा था, उन लोग को जल्दी से जल्दी जो हो सकता है वो मतलब सजा उन लोग को होना चाहिए। Dahia by day, but can I issue of Shim Nakalian FCB, but KSU can I see the day take the Shim, a day, but Jingwan, illegal migrants, Bashabe, but Shakandang Nakalian Assam, but Gila, Banpoi, but Pansham in the time, then the Bornihat circle, then the Bornihat area, Jungis, the Canelian Jungi, the same FCB, you can do. Ikirang ba snong, ikisang samla snong, ikinong som snong, but kumjuro, yakinong aywayin, ba nakaliang, dangi ka FKSP, imkwa, ba pipin pediang yakiti gibreo, kibawan syong illegal, ba syong illegal na po Assam, bakin 1 head rate, bat siya po kadong bakatan dangi, dan nakaliang dangi ki FKSP, ikintu ban ngira karpat jo ready. Bat ngida ongro ibi, bat pindai bat umbit, ban syak, lane ban pediang, kumi kini kibre bahasa be na Assam, bakin pediang, bakin wan syang ban sa ko Meghalaya. Bat ngiburo ka jing maham nakaliang kasang FCP, kumjo ban nakaliang ka jong KSU. Ngiburo ka jing maham ya ki kinang syang snong, ada ngilap, ya kino ki snong iba penkhen, habedai bat kene nado kene kesini, dan nakaliang tungi kasang sa simpat bagi wei gelat kinti kulo kampenge. Tanggine hi kentian nakalian dari KFSP ni rang donro I ba mic yuan sa ai jingmut lam bania kren lang bania khai ya tai lang habe dei ba kinai ka mat ta ba ni nakalian seng ni dam kam nang
le iya abai dai berkini kan bordar ini syong bisa nado na khana para ado hini gilom nang khamai nang gini ginte le syukur KSU Borneo Circle karuntat kejingron nang jam ka FKGP Borneo Circle Iwan hagane ka ngok haisngi ko menta hangnya office jong FKGP ban ya pensai ban ya persya lang ya ka ka ba kum ka seng kalasim ya kini linti hagane ka sngi ko menta ba ya ka to ka jingpet bat ka jingkmi ya ka jingwan ka klep jong kini ki imigran ki bon song hagini kaput jong ka border Asam Meghalaya ka jongi namar ba ni hakane ka por ka bamda ka sokaka Asam kala persang ban banwa ya kita ki imigran ki basong bian hapo kadok hapo ka area ka jongi te nakaliang ka jongi kum ka sengro ni ketujur ya ki para samla ya ki para nongyelam seng bhalang bat tunjur ya ki ya ki rembak snong ki badan hakine ki bordan nadu khana para hadu khat ramer kadai ke area ka ba ka borni hat ngat ke ni kerpat jur iki ba hagine ki por ki pemerintah namar kalong ka por ka ba ka sarkar Asam ka kendang iki ni ki breu ki ba wan song bian ni kerpat ipi ba hin subha ban ya peklam ban ya tendrong lam ye kini ki ki ba hap hapo jong ni ka khan go jongi namar ba yo lese kini ki long ki ba penjat lane ki ba penpra ya kajak benreu ka berpat go jongi tena kaliang kajonga ko muskitri jong ka KSU Borneo Circle ngakan tujur ya ki para nong song snong bat kumjuru ki ba ai ki yingwai ki jong ki ba hinsobha ba nam pat ai wai hakini ki por ki minta namar ba kadang long kapor ka badan hapdeng ki jingma tengah karpat juru ya ki rembak snong ki badan hapo nadu nak na para hadu ha kat pramer bakin pet perman bakin nam Patsa yano ya ki trying ban aiwai ya ki yang jongki hamide bat kini kinong chong wai kiba ka sarkar Asam ka persang ban kendang kini ki por menta te nakaliang ka jungi airu ka jingkit bok kriang ba lada ka sarkar hui kande ban simkhia ya kum kini ki isu kiba ka sarkar nakawai ke jela ka simkhia ba ka sarkar Meghalaya ka jungiru kadai ban sim ya ke jingkit kli bat kadai ban pet perman hamtam habidei bat ke bordar hangne ka bengidan hasnda jong kane ka bornihat ka jungi te ngakan tujur ya ki saisin kum ki nong yelam snong bat kum juru ya ki para samla ki para nong yelam seng halang bangini ya pet perman nang ne sakmat datang kita kinkin hin hakaliang ka jungi ka ki isturu tulis